Zamanında Etalonstroy'da Erkin деген malın konteynerine geldik. Hazır mınaların bağları. Oraki yeşil ekene. Buna plastik. Buna 2'ge 70 5200 so'm deydi. Bu 5500 so'm, bu 2'ge 80 eкен bular. Bu 2'ge 80'i 5500 so'm eкен. 1.90 70 5000 so'm eкен. 1.70 60 eкен 3800 so'm eкен. Bular jana Banyaga аймай кете турган эшиттермелер, эми Эркиндин телефону мындай экен. Эркиндин телефону. Мына Эталонстрой деген толук молдоо жагынан кире бергенде жерде экинчи баратыда бул, экинчи баратыдан кирген жерде оң жагында экинчи, үчүнчү эшик болуп калат экен. Мына жалаң пластик менен иштей турган kişiler. Hem buna öyle senalar da var, жазуу senalarla. Aynı. Osunda 1.40'a 1.48 değil. Buna aynı iken 530 so'm var. 5300 köken. Buna aynı iken 5300 köken. Turetskiler var. Turetski firma ya. $35'dan kvadratı. Kvadratı $35'dan iken. Anam çakırsa özüңөр apar koyup beresиңер, he? Buna osunda özlerinde usulukları var iken. Bunun razmeri 140'a 1.18 eкен. 4400 so'm болот экен. Айлеңер ченеп, ушундай размерлердин бааларын биле берсеңер болот экен. Мына бул Эркиндин иштеген иши ушул жерде экен. Мына пластиктер менен алектенишет экен булар. Мына каалаган размериңерди кесип, жазап беришет экен. Тетиги emmelerde bataryalar silip gibi. Ana. Ушул telefonga çalıp, ушул жерге келип, plastik ayna geçişte жазап кетсеңер болот экен. Анакей. Так, бuna момундай. Европейский качество дейт. Турецкий эме дедиң сен? $35'dan, Kitayskiler 28'den. Kitayskiler de var be. Kitayskiler $28'dan eкен. Kitayski saldıram degенде $28'dan. Plastik oyatını, eşikleri, teриze eşikleri var. Garantiya 10 yıl deyt. Buna жерде кепилдиги бар. Buna telefon numaraları, ушул telefon numaraga çalsaňар bolot. Жазылган немеде. Molar баалар жазылган бе? Жазылган. Мына азыр монда. Мына электрический аппараттарга келдик. Молардын аттары эмне деп коет? Бул шлиф машиналар. Вибрационный шлиф машина. Мына орозун шлиф машина дейт. Мындай бааларда көзгө көрүнбөйт турбайбы булардынчы? Noel 3500 so'mdan turadi. Noel 4500 so'mdan. Noel üstüdögü 4000 so'mdan. Andan kийинкилер муналар. Bular eng жогорудагысы шлиповочный деп айтылат. Скоростной. Өзүнүн диски бар. Комплегинде овечий шерсть менен. Ал 5200 so'm. Noel 230'luk disk. Бул 7000 so'm. 7000 so'm. Бул дагы 7000 so'mдан. Бул эми кийинки уламынан бирден кылып эле. Noel рубанкалар электрический 4800 so'm турат. Noel шлиповочный ленточналар 6600 so'mдан. Дрелдер, мисалы, головкасы темирден 4500 so'mдан. Манакей 4500 so'm. Немелер перфораторлар бар, мисалы. Орточо баасындагы 5200 so'm. Noel 8000 so'm. Анан мощныйраак жөн перфоратор десеңиздер, муналар бар 12000 so'mдан, 12600 so'mдан. 12000 so'мдан. Мынандайлар бар экен. Андан кийин булар мойкалар. Мойкалар ушуга канчадан мойкалар? Мойкалар ноллар 8000 so'mдан. Мына 8000 so'm экен. Нол 9000 so'mдан. Мына. Технический немелер, пылесостар. Булар 6200 so'mдан турат. Анан батарея ичинде перфораторлар бар. Сурпайбар деп коебу булар да? Ноллары
neme perforator. Ha. Nolları driller. No şurpeyorlar. Ha, bunu. Nol balgarkaları. Ha. Bunların bağları arganda. Misalım Nol Ha. 18.500 somdan turat. İyi. Nol 16.400 somdan. İyi. Nol 14.500 somdan. Ha. Nol 17.800 som. Ha. Ana ki, iyi mi? Nol kompresörler. Kompresör buna. 100 litrovi. İyi. 2 silindir menen işleyt. Ha. 35.000 somdan. 35.000 so'm bo'ldi. Ha. Su nasoslары var. Mana suv nasoslar emas. Nol krokodil degenler. Ha. Bular 6.800 somdan. İyi. 6.500 somdan. 1.100 watt. 750 watt. Ha. Üstündeki nolları suhay avtomatikada koydu. Ha. Ölçüp jana turgan. Ha. Kran taşkanda. Bular 3.000 somdan, nolları 2.000 somdan. Ha. Jana kumдар çoğulganda qayerden tazalayt şunu? Jana içine esli nasos jana jerdegi nasosторду sorup atпайсызбы жerdеги колонкаларды? Негизи бул насоска келгичеңде 500 сомдон фильтр сатылат. Ошо фильтрди коюш. Ha, filtri var ya özünün. 3 ай 4 ай ошо фильтр менен иштетип, анан суу тазалангандан кийин анан фильтр прямо алып коюшат. Ha, mana ушундай. Ошолор. Ha, бул эмне муну? Бул вакуумный насос. Гидроаккумулятор менен 12.000 сом турат. Нол 11.500 сом турат. Гидроаккумулятор деген кандай болуп калат? Гидроаккумулятор деген нонун ичинде сууну давлениеде кармап берет. Iya. Анан көпкө чейин нол автомат өчүп жанбай давление менен сууну чыгарып бере берет. Бул жерде сакталган суунун давлениясы түшкөнгө чейин мотор иштебей турат да. Мына араларчы. Мото аралары. Мото. Ушулар канча? Нолары 9.000 сомдон. Iya, 9.000 сом. Нолары 9.700 сомдон эки. А, электрический. Электрикси 5.600 сомдон. Мына 5.600 сомдон, мына электри. Анан нолор глубинный насос деп коет. А бул кандай? 154 метрден жогору бийиктикке соруп